Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve eşhedü en la ilahe illallah veli salihin. Ve eşhedü enne seyyidena ve nebiyyena ve azimena ve habibena Muhammeden Resulullah sallallahu aleyhi ve ala alihi ve ashabi ecma'in. Sümme ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ve qada rabbuke alla ta'budu illa iyyah. Rabbin hüküm buyruk kıldı. Özünün başka kudaylarga ibadat kılbaysın. Ve qada rabbuke alla ta'budu illa iyyah. Rabbin jaratuucu Allah buyruk kıldı, hüküm kıldı. Özünün başka kudaylarga, özünün başka butqa, taşqa, uyga ibadat kılbaysın. Jalgız kudayga ibadat kıl. Ve bil valideyni ihsana, jalgız kudayga ibadat kılgandan keyin ata-enеңе жақшылық қыласың. Жақшылық кімге қыласың? Жалғыз Құдайға ибадат қылғаннан кейін ораза қармайсың, аж қыласың. Жалғыз Құдайға ибадат қылғаннан кейін ата-enеңе жақшылық қыласың. Қачан? Имма яблығанна индакал кибар ахадума ау килахума, егер алардың біреусі жекөсі тең алдыңда қартайған жашқа жеткенде. Индака деген алдыңда дейді, сенің қолыңда дейді. Айындака арапта зарфул мәкан, зарфу заман, сенің алдыңда айындака. Фәлә тақул лахума уффин, вәлә танхархума, ва қул лахума қаулан карима. Аларға уф демейсің. Аларды сөздерін қайтарбайсың, қайша айтпайсың. Жана ұлық, сылық сөздер менен ғана сөйлешесің. Ата-enеңе қайша айтпайсың. Ва қул лахума қаулан карима. Ең жақшынақай сылық сөздерді ата-enеңе арнайсың. Вахфид лахума жанаха зулли минар рахма. Сен алар үшін райымдуулық, мейірімдүүлік қанатыңды төшейсің. Аларға қанатыңды жазасың. Ва қур раббирхамхума кама раббаяни сағира. Жана о Раббим, ал екеусі менің ата-enем маған нәресте кезімде қандай мейірімдүүлік көргөзгөн болса, Аллахым сен да менің ата-enеме ошондой мейірімдүү болгон деп дуа кыласың. Исра сүрөсү 24-25 аят. 23-24 аят. Урматтуу мусулман бир тууганым, ата-enеге жакшылык кылуу, ата-enеге кызмат кылуу эң улуу ибадаттардан. Атанын акын, ата-enенин акын Аллах Тааладан башка билбейт. Аллах билген үчүн жалғыз маға ибадат қылғаннан кейін ата-enеңе жақшылық қыл дейді. Урматтуу мусулман бир тууганым, Абдулла ибн Мас'уд деген сахаба кел айтат. Саалту наби саллаллаху алейхи ва саллам, пайғамбардан сұрадым дейді Абдулла ибн Мас'уд. Айюл амал ахаббу илаллах. Аллаға ең сүйікті амал қайсы десем, ас-салату ала вақтиха. Өз уағында оқылған, қаза қылбастан оқылған намаз деді. Бірінші Аллаға сүйікті амал. Сумма ай, андан кейін қайсы десем, сумма биррул валидейн, ата-enеге жақшылық қылу, ата-enенің қызматын қылу, ата-enені разы қылу деді. Сумма ай, андан кейін қайсы десем, қала әл-джихаду фи сабилилlah, Аллах жолында дин үшін жихадқа шыққан деді. Құдай Таала үшін динді қорғап жихадқа шыққандан да мұрда ата-enеге жақшылық қылу тұрады екен. وعن عبد الله ابن عمر حضرت عمر بن баласы Абдулладан Аллах Таала екеуінен тең разы болсын. Али Наби пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Ридаллахи фи ридал валидейн." Ата-enенің разылығы, ридаллах, Аллахның разылығы ата-enенің разылығына. Ридаллахи фи ридал валидейн. Аллахның сеннен болған разылығы ата-enенің разылығында дейді. Урматтуу мусулман бир тууганым, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям жаа ражулун иля наби фастазана фил жихад. Пайғамбардың жанына біреу келіп, "Я Расулулла, сіз менен бірге жихадқа шығуға рұқсат берің" деді. Фақала пайғамбар: "Ахайюн валидак?" Сен го жихадқа шығам деп жатасың, сенің ата-enең тірі деді. Қала: "Наам, ова" деді. Қала: "Фафихима фажахид." Жихадыңды барып ата-enең қолында қыл деді. Ошоларға қызмат қыл деді. Абдулла ибн Амр ибн Астан Аллах Таала разы болсын, Aqbala rajulun ila Nabi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamberin janına bir kişi geldi. Faqala ubayyuka, kolunuzu berin. Sizge kol berip
ант алайын сізге, ант берейін, динге, иманға қызмат қылуға, жаныңызда болуға. Убай алал хижра вал жихад. Мекенімді таштап, Меккеден Мадинаға көчуге, жихад қылуға қолыңызды берің, мен байат сөз берем деді. Абтағил ажра мин Аллах. Менің үмітім Алладан соғыпты үміт қылам деді. О Аллах'ın елшісі, қолыңызды берің, ант беріп, мекенімді таштап, динге қызмат қылуға, жихадқа сізге сөйледім. Қала пайғамбар, фахал мин валидейк ахадун хай. Сенің ата-енеңнің біреусі тірі деді. Қала наам килахума. Ова атамда, апамда екеуі тең тірі деді. Қала пайғамбар, фатабтағил ажра мин Аллах. Сен Құдайдан соғып үміт қылып жихадқа шығам деп отасың бі? Аллах Тааладан соғып үміт қылып маға байат берем деп жатасың бі? Ова деді. Қала фаржи иля валидик фаасин сухбатахума. Менің жанымнан қайтып бардағы ата-енеңе жақсы мамиле қыл, ата-енеңнің қызматын қыл. Ошо сенің хижратыңдағы жихадыңда ошол болот деді. Урматтуу мусулман бир тууганым. Бүгін темауыз енеден көбірек атаға. Ата бұл урматтуу мусулман бир тууганым, әр біріміздің таянған тоғыз. Ата-ене бұл біздің мейір бұлағы, чексіз мейірімділіктің бұлағы ата. Урматтуу мусулман бир тууганым, атаңдың қандай қадір барқын, атаның қандай Аллах Таала берген нимат екенін білгің келсе, атасы жоқ жетімнен сұрап көр. Атасыны жоғотқан жетімдерден сұрап көр. Шариатта жетім деп кімді айтады? Ал-ятим мен фақада абаху. Атасы қаза болып, дуна синнил булуг, балағатқа жетелек балан жетім дейді. Балағаттан кейін жетім есептелмейді. Урматтуу мусулман бир тууганым, атасы жоқтың мойнында бардық проблемалар. Атасы жоқ, урматтуу мусулман бир тууганым, тамақты қайдан табам? Сусындықты қайдан табам? Киімді қайдан табам? Қышқа емнене киідем? Көмірді қайнар алам? Мені кім қорғайды? Маға кім жөлек болады? Дардымды кімге айтам? Атасы жоқ, жетімнен сұрап көр, атаның қадір барқын білем десең. Урматтуу мусулман бир тууганым, кимдин атасы болсо, бүгін орозо кармап ибадат кылган сыяктуу, керек болсо барып күнүгө атаңдын чекесинен бир өлүп колдонуп, атакем, менин таянган тобум, мээримим, менден разы бол деп разылык сураган. Атасы бар адам, урматтуу мусулман бир тууган, эң чоң байлыктын ээсисин. Аллах Таала тартуулаган эң чоң бир нимат сенде. Атасы бардын үйүндө амандык бар, тынччылык бар, мээр бар, бейпилдик бар, бактылуулук бар. Урматтуу мусулман бир тууганым, дүниедегі бардык кен байлыкты сага берсе да, атанын мээримини сатып ала албайсың, атанын мээримини башкадайт. Бардык байлыгың болсун, атанын мээрини акча менен сатып алып болбойт. Атаң каза болуп калсачы, ата өлгөн кезде, урматтуу мусулман бир тууганым, мээримдүүлүк кетти, боорукердүүлүк кетти сага, таянган тоң кетти. Bir ayaldan, kızdan soragan eken, үйүңөрдүн тынчтыгы, аманчылыгы эмнеде десе, үйдөгү биздин аманчылыгыбыз, тынчтыгыбыз эшиктин алдында атамдын галошу турган кезде дептир. Атамдын бут кийими, атамдын бут кийими эшиктин алдында галошунда турса, биздин үйдө тынчтык. Кейде көрөсүң го? Атам үйдө экен деп. Ошондон урматтуу мусулман бир тууганым, bir sahaba geldi. Ya Resulallah, men balamdan arızdanım. O Allah'ın elçisi. Men bugün kolumda yok. Qarıdım. Belimden kolumdan küçüm ketti. Balama ayttım deydi. Kunte fakiran ve ana kavi. Ey balam, senin kolunda yok öyle. Men bayelim. O balam, senin kolunda küçün yok öyle. Men küçtü edem. Sen oğrusan, men tünümenen, senin rahatın için uktavay çıkartılım. Sen için her kimnin kolunda işledim. Kebirleri söz uqtum. Hem ne için? Sağa bir jakşı turmuş kuru için. Seni jakşı kiyinsin, jakşı içsin, jakşı yaşasın dep.
Bugün o balam, bugün sen küçtüsün, benim küçüm yok. O balam, bugün senin kolunda akça var, mende yok. O balam, ben bugün muhtacımın, sen muhtaç emezsin. Eğer maga ata katarı sıylabasan, ata katarı, meni kadır bartabasan, yok degende koşuna katarı. Je bolmasan bir konok katarı. Ayındaka dedik ko jana ayatta. Senin kolunda degeni. Ataң senin kolunda vaktılı olur. Eğer ata katarı sıylabasan, anı bir miman konok katarı sıylagın. Peygamber Aleyhisselam, وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهِ. Kim Allah Teala'nın varlığına, birliğine, ahiret gününe işense, konokun sıylasın, men vaktılı senin yüzünde konokmun dedi. Meni konok katar sıyla. O balam, men sağa kılgan kızmatımdın akı kaydı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e arızlanıp jatkanda Peygamber aleyhisselam iladı. Ve kâle lil gulam vellezî nefsi biyedih. Menin canım kolunda olgan Allah'a kasam içem dedi Peygamber. Bul atanın sözünü ukkan adam dağı, insan dağı, cin dağı, darak dağı, taş dağı bardığı iladı dedi. Kim Peygamber aleyhisselam bu hadiste etti. Kâle inne abi iştâha mâli. Jigit aytıp atat. Atam menin alım akçamdan körök alıp koyut. İnne abi iştâha mâli eyhazav bidun izin. Maga aytpay alıp koyup atat. Ruhsat suravay menin malımdan alıp atat deb bala aytat. Fakâle Peygamber aytdı. Ente ve mâlike li abike. Ey bala senin malı mülkün atandыкı dedi. Senin baylığın, senin barlığın, baylığın atandыкı dedi. Ne için Peygamber bu hadiste aytdı? Sen atağa, enenge köngül buruğun için hurmatlı Müslüman bir tuğan. Köngül bur. Atan razı olgan kezde dünya bari senden razı. Jaratkan Allah Teala razı. Atаңды bul dünyada razı kılsan, Allah sen ahirette razı kılat. Ataң senen narazı olsa, ataңды kaygırsan, jaşoğun kaygı menen, gam menen, türdüp kırsık bale menen ötüt. Sanına jetpegen. Atanın kargışına kalbagın. Atanın nalatına kalbagın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi, Selâsetun la yanzurullahu ileyhim yevmel kıyame. Üç türlü adamga Allah Teala kıyamatta rahmat nazarı menen karabayt. Birincisi el-âkuli valideyh. Ata-enenin karına, kargışına kalgandardı deydi. Allah kıyamatta özünün rahmat nazarı menen karabayt. Üçüncü ve mudminul hamr. Araktı toktatboston, araktın kesepetimen arak içip jürüp ötken. Üçüncüsü vel mennanu ata'ahu. Bireöge agasına, inisine, bir tuğanına, jenine jakşılık kılgan adam, kılgan jakşılığını mildet kıla beret. Men sana antip koydum, kiyintip koydum, okutup koydum, darlap koydum. Mildet kılıuçu. Kıyamatta Allah Teala aga rahmat nazarı men karabayt. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahihayn İmam Bukhari İmam Müslim kitabında aytat. Kâlen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Anas'tan bu hadis. En çoğun günahlar kaysı deydi. Köngül bur. En çoğun günahlar el işrakü billah. Jaratkan Allah Teala'ga şerik koşu ve ukukul valideyn. Ata-enenin kargışına kaluna. Ve katlun nefs. Üçüncüsü adam öldürü. Kerek bolsa adam öldürüden de aldın turat eken ata-enenin kargışına kaluu. Ata-enenin narazı kıluu. Ve şehadet zur. Dördüncüsü jalgandan bireöge jala jabıp güvölük ötүү. Hurmatlı Müslüman bir tuğanım. Bugün kebir jigitlerdi karasaң, bir kresloga jetip kalgan, jakşırak maşina minip kalgan, jakşırak kiyinip kalgan, dosuna ayıldaş demez, keyde atanın alda boy kötörüp kalgan. Atanın aldında boy kötöröt. Ataң bolboganda sen kim eleň? Ataң bolboganda sen kim eleň? Sen balkim bu jaşooga kelbeyt eleň. Jaşooda seni özüden jakşırak, özü kiybegendi kiygendi, özü jebegendi jegendi, özü jetpegen jerge jetүүnü kalagan saka kızganbagan ataңdan başka hiç kim yok. Hurmatlı Müslüman bir tuğan. Ataңdın alda bir övmeksinle, palancının ataңdın alda sen jönünde alkış aytsa ataң maşallah sүйünüp, sıymıktanıp kalabı. Seni maktağın adamdı da jakşı körüp kalat ataң. Saga bir gana
жекеден сыймыктанып, ийгилигинге сыймыктана турган, чын жүрөктөн кубана турган ата болот. Ошондон урматтуу мусулман бир тууганым, бул дүйнөдө атанын ыраазылыгын алгын, акыретте Алланын ыраазылыгын алсын. Кандай жакшы. Атаке! Атам деген кандай таттуу сөз. Балким ооз сүйлөгөн эне деген, ата деген кандай эң улуу сөздөр. Атаң жашоодо эки жолу кайталанбайт. Ата үйдөгү ушундай аманчылык, алда эч качан ордуну эч ким баспайт. Атаны жоготкон адам билет баары. Жашоодун чыныгы, таттуулугун, жыргалчылыгын жоготосун. Эмнегедир урматтуу мусулман бир тууганым, бүгүн кайсы мечиттерге барсак, хатиптер, Аллах жолуна даават кылгандар, алым уламалар энеге көбүрөөк токтолобуз. Эненин таманасында бейиш, эне жөнүндө көп сүйлөйбүз. Бирок урматтуу мусулман бир тууган, ооба, эне жашоодогу эң баалуу, анын таманасында бейиш. Ошол эле кезде атага көңүл бурбай коебуз. Көңүлдүн сыртында калтырып коебуз. Урматтуу мусулман бир тууган, эгер энең сени бул дүйнөгө алып келген болсо, атаң дүйнөнү сага алып келет. Эгер энең сага жашооду тартуулаган болсо, бул дүйнөдө кандай жашоону атаң үйрөтөт. Эгер энең сени 270 күн курсагында көтөрүп, 9 айда төрөп дүйнөгө келтирген болсо, ата энеңди да сени да өмүр бою желкесинде көтөрөт. Энең курсагың токпу? Үстүң бүтүнбү? Ошо энең сага бышыр берген тамак ашты баарын камсыздаган ким? Атаң болот. Энең балам жыгылбасын деп жетелеп басканды үйрөтсө, атаң жашоодо жыгылбаганды үйрөтөт. Кандай жашоону үйрөтөт? Арабтардан макалда айтабыз, эне бул мектеп дейбиз, эне бул университет дейбиз. Ошо университеттин учредители, ошо университеттин камсыздаган спонсору, университетти куруучу ээси атаң болот. Эне мээримдүүлүктүн булагы, ата аманчылыктын, тынчтыктын, таяныштын булагы. Урматтуу мусулман бир тууганым, жашоодогу эң сени сүйгөн кошомотсуз чыныгы мээримдүүлүк толгон жүрөк атанын жүрөгү. Ал замандын өзгөрүү менен өзгөрбөйт. Вактын өзгөрүүсү менен өзгөрбөйт. Урматтуу бир туугандарым, Алланын аты менен ыйык Рамазан айында суранарым, атаңарга көңүл бургула. Айрыкча ата энеңдин каарыган кезинде, анын колудан, белиден күчү кеткен кезде, сөөктөрү жумшарып калган кезде, бели бекчейген кезде, көзү жакшы көрбөй калган кезде, жигиттер атага көңүл бургула, атага таяныч болгула. Урматтуу мусулман бир тууганым, бүгүн ата эне атасыга мындай орой мамиле кылган, орой сүйлөгөн, копол сүйлөгөндөргө эмне дейбиз? Кээ бирлер ата энесин шылдыңдайт. Сен эскидесиң, сенин заманың өткөн, сен мени түшүнбөйсүн. Атанын пикири артта калгандык, эскилик. Ошондой кээ бир текебир акмактар досторун, теңтуштарын атадан жогору коет. Кээ бир жигиттер бар. Аталарын айт күндөрү сурап коюшу мүмкүн. Туылган күндөрү 12 айда бир, 2 жол телефон жалып сурайт. Бирок урматтуу мусулман бир тууган, каарыган айылдагы атанын, ата дар-дармегиң барбы? Ата тамак ашың жетишерлүү, унуң барбы? Майың барбы? Ата үйгө кышында көмүрүң барбы? Жок. Малыңа бере турган жемиң барбы? Кээ бирлери эч аны сурабайт. Кышка пальтоңуз барбы? Бир кызмат барбы? Урматтуу мусулман бир тууганым, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Аби Дарда радияллаху анху, Абу Дарда деген сахаба айтат. Анна ражул атаху факала инна ли имратан
فإن أمي تأمر بطلاقها. Бирок келди, "Я Расулалла, менин аялым бар. Бирок аялымдын атама энеме болгон мамилеси жаман. Энем жоону бер деп жатат" dedi. Ал аялы менен ажыраш деп жатат. Кала Абу Дарда, "Сами'ту Расул саллаллаху алейхи пайгамбар айтты. Якул ал-валиду ата, ал-васату абвабul janna." Бейиштин эң ортоңгу главный эшиги, борбордук эшиги. Fa in shi'ta fa ad'i ala zalika al-bab aw ihfazhu. Кааласаң ошо бейиштин ортоңгу эшигин сактап кал, кааласаң ал эшикти өзүң үчүн жогот dedi. Бейиштин эң ортоңгу главный эшиги ким экен? Бул ата. Атанын разылыгында, урматтуу мусулман бир тууган. Жаа ражулун ила наби саллаллаху алейхи вассалам фaqala inna abi ishtaha li mali. Атам менин акчамды алып коюп атат, сурабай алат, машинемди сурабай минет. Анта ва малика ли абик, билип койгун сен жана сенин малы мүлкүңдө атаңдыкы. Урматтуу мусулман бир тууган. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам инна ауладакум мин атyabi kasbikum fakulu min amwalihim. Пайгамбар айтат, балдарыңар дейт, силердин эң адал эмгегиңерден балдарыңардын малы мүлкүн каалагандай жей бергиле дейт. Балдарыңар силердин эң жакшы кесибиңерден балдардын малы мүлкүн жей бергиле дейт. Урматтуу мусулман бир тууганым, эгер биз бүгүн атанын чыныгы Аллах каалагандай, Аллах кереметти Куранда айткандай атанын кадыр баркын билгенде, биз аталар баскан топуракты өпмөкпүз. Аталардын жүргөн жолун өпмөкпүз. Бирок тилекке каршы, урматтуу мусулман бир тууганым, бүгүн аталарды кандай түшүнөбүз? Көпчүлүк адам ата деген кезде үйдөгү бул учредитель, үйдөгү бир финансовый, экономикалык жактан, акча жактан үйдөгү талап муктаждыктарды аткара турган эле бир адам да бул. Көмүр жокпу ал, продукта жокпу ошол алып келиш керек. Светтин акчасын ошол төлөш керек. Үйдө ошол жыл керек болсо көмүрдү ошол алыш керек, отту ошол жагыш керек. Урматтуу мусулман бир тууганым, көңүл бур. О аталуу жигиттер. Атаңдын төшөктө онтоп жаткандыгы каарыганда, атаңдын давлениясы, атаңдын сахары, ал сен сыяктуу бар турецкий кафелерде баклаваны көп жегендиктен эмес, көп шириндик шоколад жегендиктен эмес, атаңдын бүгүн давлениясы болсун, жүрөк оорусу болсун, кан оорусу болсун, бардыгы сен кубансın, sen бактылуу болсун, жакшы кийсин, жакшы мектепте окусун, жакшы нерсе минсин, жакшы үйдө жашасын деп, сен үчүн ушул ооруларга чалыгып отурат. Балким сен себепсиң. Кээде каны басымдуулук көтөргөндүгү, сахары көтөргөн эмнеде? Сен убагында келбейсиң, кечигесиң. Сага сарсана. Сен ооруганда ал ооруп чыгат. Урматтуу мусулман бир тууган. Айында кышында свет көтөрүлүп кел деп эме келет, чек келет. Төлөйсүң. О, кымбат болуп кетиптир. Светке төлөп атасың, жылуулукка, газга төлөп атасың, телефонуңдун интернетке төлөп атасың. Кимиң атанын кызмат акын төлөй аласың? 10 жыл, 20 жыл окутту, үйлөдү, үй салып берди. Эгер атанын кызмат акыны деп төлөсө, ким төлөй алат? Эч кимибиз төлөй албайбыз. Урматтуу мусулман бир тууганым, ошондуктан бүгүн атаңдын тирүү кезинде кызматын кылып, алкыш батасын алып калгын. Пайдалан бул убакыттан. Бир күн келет, үйгө кирип ата десең, ата жок. Анын сага кыйкырган үнүн да укпайсың. Эмнеке чыктың деген. Үйүңдөгү баягы сен таянар тоң мээримдүү ата жок болуп калат. Анын алкыш батасын алып сапарга чыгарда, башка да бата алууга атанды таппай каласың. Үйүңдүн ичиндеги жаннаттын эшигини биле билгин. Урматтуу мусулман бир тууганым, атасы тирүү үйүңдө жаннаттын борбордук эшиги турат, бирок аны сен көрө албайсың. Сен жашоо ушундай экен, ушундай болуш керек экен деп ойлошуң мүмкүн. Урматтуу мусулман бир тууганым, үйдүн пайдубалы, үйдүн сутуму бул ата.
Eger oşo paydubal menen sutun beken bolsa, üy beken bolot. Tolluğu menen. Eneler erjigittin eneleri bolsa erjigitlerdi töröp. Eneler bolsa oşo enelerdin de atası atalar bolot. Ata urmatlı Müslüman bir tuğan, senin jaşooңду jarıtam dep, saga жылуулук тартууlayım dep, künden künge kүйüp janıp, şam siyaktı, özü bul dünyanın koştoşa turgan bayağı bir şamçırak siyaktı. Mumu erip jok bolgondoy, belindeki küçün, kolundaki küçün, senin keleceğin üçün jok kılat. Urmatlı Müslüman bir tuğanım, atanın akın ötö üçün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mınday deydi. An Abi Hurayra radıyallahu anh qala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber aytadi: "La yejzi waladun waliden illa an yejidehu mamlukan feyeşteri feyatiqahu." Bala atanın akın kaçan ötkarat dese, atanın kul ekenini bilip, ata bala satıp alıp, atasıga erkindik tartuulagan kezde bir akını atkarganday bolot deydi. Eger ata kul bolsa, bala barıp atanı satıp alıp, kulduktan boştonduğa çıkargan kezde bir akını ötögen siyaktı bolot deydi. Bирок урматтуу Müslüman bir tuğan, bugün kede nege karız aldınız? Tıyınınız yetmese emnege aldınız? Oşol uydu sağvele içirip otursanız bolboy bu. Oşo eski emnege жаңы başına aldı daha karız boldunuz. Ataңның karızını төлegen kelbey bu. Ataң özü kul bolup kalgan kezde atanı satıp alıp boştonduğa çıkarsan akını ötögöndey bolot ekensin. Hurmatlı Müslüman bir tuğanım, atanın çını kadır barkın atadan ajıragandar gana bilet. Bir ata deydi, 1000 mugalimden jakşırak deydi. Mugalimler aylık üçün, başka üçün sağa bir nemesini yürütüp bir nasihat kılsa, ata çın yürekten eme kılat. Sebep ata seni özüden de jakşırak bolusun kalaydı. Özü jetpegenge senin jetkeningdi kalaydı. Urmatlı Müslüman bir tuğanım, Cuma kündörü, başka kündörü biz kança ata jönünde süylöylük, atanın akını atkaralbayız. Atanın akı biz süylöy turgan sözdön 1000 есе, milyon есе jogorу turат. Allah Tebarek ve Teala bizge eger bir jakşı belek bergen bolsa, Kudayda Teala bergen beleklerden birösü ataga bolgon süyüğüň. Senin yüreğinde ataga bolgon süyüğüň bolsa, urmatlı Müslüman bir tuğanım, kimdin atası tiri bolsa, aga jakşı süйлösün, jakşı jar bolsun, jakşı joldoş bolsun, ataga jakşılık kılıp Allah Teala'ga jakın bolsun. Ataga kızmat kılıp Allah'a jakın bolsun. Atanın razılığın surasın, Allah'ın razılığın jeti üçün. Al emi kimdin atası bugün topraktın astında bolsa, künüge oğuz açarda, oğuz bekitkende, 5 vak namazda Rabbighfirli ve li valideyye. Kudayım meni keçirgin, ata-enemni keçirgin. Rabbirhamhuma kema rabbayani sagira. Ey Rabbim, ata-enem maga kiçinekey kezimde kanday, nariste kezimde mehrimdi bolgon bolsa, Allah'ım sen de menin ata-eneme boğurker mehrimdi bolgun dep dua kılgın. Urmatlı Müslüman bir tuğanım, jaratkan Allah Teala'nın razılığına jeti üçün en çoğ bolgon eşiklerden birösü. Allah menen kılatırgan sowdaların en çoğ bankrotsuz paydap keletirgan bir sowda deseniz, al ata-enege kızmat kılуу, ata-enenin alkışını alуу. Jannatka bara turganda ata-enenin nemesinde. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem emne üçün bul temaga toktoldum. Peygamber aleyhisselam minbarga çıkıp jatıp Ramazan ayı kelgende 3 jol amin amin dedi. Sahabalar Allah'ın elçisi, siz minbarga çıkıp jatıp 3 jol amin dediniz. Tilegimdi, duamdı kabul kıl dediniz. Bu amindin sırlar emne dedi degende Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birinci uşunu aytdı. Ragime anfu, ragime anfu, ragime anfu. Murdu toprak menin kumgarlaşıp kor bolsun. Kor bolup yaşasın. Yaşaoda iyilike jetmesin. Kıyla men ya Resulallah, kimde aytıp jatasız? O Cebrail kim? Oşonda yaşaoda kor bolsun. Men adraka bohi indel kibar ahaduhuma u kilahuma. Kimde kim ata-enenin birösü, je ekөөten karıgan kezde yaşap durup felem yadhulul cennete beşike kira albagan adam deydi. Ata-enenin ekөөünün birösü
же экөөсүдөн каарыган кезде жашап туруп жаннатка кире албаган адам мурду менен жер сүрүп кор болсун эки дүйнөдө дейди. Жабраил салам кул я Мухаммад амин, Мухаммад менин каргышыгыма амин деп дуа кыл деди. Пайгамбарыбыз амин деди. Экинчиси кимде ким Рамазан айында жашап туруп Рамазан айы кирсе чыкса күнөөлөрү кечирилбестен Рамазанды өткөрүп берсе ал эки дүйнө кор болсун мурду менен топурак менен кумду сүрүп калсын деп каргыш айтты Жабраил. Пайгамбар амин деди. Рамазан айы жылына бир жол келген сиз үчүн чоң бир фурсат, мүмкүнчүлүк экен. Күнөөлөрдү кечирилибиз үчүн. Ошондой эле атаң дагы ошондой, урматтуу мусулман бир тууган. Бул хадис экөө бир эмеде келген. Үчүнчү амин. Мен зукирту инда фалам юсалли алайя. Кимдин алдында менин атым аталып, мага салават айтпагандар кор болсун деди. Пайгамбар алейхисаламдын атын угуп туруп, саллаллаху алейхи ва саллям, Аллахумма салли ва саллим аля набийина Мухаммад. Урматтуу мусулман бир туугандарым. Аллах Куран фала тaqul lahum уф. Ата-энеге уф деген сөздү да айтпа. Вала танхарума, кайш айтпа. Ва qul lahum qawlan карима. Эң жакшынакай сөздөрүңдү айт. Урматтуу мусулман бир тууганым. Пайгамбар саллаллаху алейхи саласу даъватун мустажабатун, үч дуаны Аллах кабыл кылат дейт. Ла шакка фихинна, үч дуанын кабыл болуусунда эч бир шек жок дейт. Даъватул мазлум, укугу тепселген мазлумдун, ва даъватул мусафир, сапарда жүргөн адамдын дуасы, ва даъватул валид ала валадихи, атанын балага болгон дуасы. Аталар сиздерде балдарга жакшы дуа кылгыла. Балам машина алсын, балам үй алсын, балам жакшы катынга жетсин эмес. Робби жаални муқимас салати ва мин зуррияти. Аллахым, мени жана менин урпактарымды намаз окуган, иманда, исламда бекем болгон инсандар кыл деп. Урматтуу мусулман бир тууганым, бир шейх айтат, келип, мен балам тааныйсызбы деп имамга айтат экен. Балаңды билем. Жакшы бала. Дайым мечитте, жакшылыкта, коомдук иштерде жүргөн. Эмне болду? Балам бир иш кылды. Эмне иш кылды? Өткөн жекшемби апасы экөөбүздү алып шаардын четине бардык. Эс алганы бардыңыз? Жок. Анан эмнеге бардыңар? Балам апасы мени шаардын четине алып барды эле. Барсак чоң бир мечит салыныптыр. Мечиттин жанында медресеси бар экен. Медресенин жанында поликлиникасы бар экен. Мужаммаат общий бардык эмени өз ичине камтыган мечити бар, медресеси бар, поликлиникасы бар. Жакшынакай мечитке кирип эки рекет намаз окудук, дуа кылдык. Ата кандай экен деди. Машалла, ким салган болсо Аллах разы болсун андан. Жакшы жумуштар экен деди. Апасы экөөбүздү сыртка жетелеп чыгып, мечиттеги жазууду көрсөтсө, биз тирүү кезибизде балам менин апасына арнап, ошол мечитте биздин тирүү кезде сыйлап салып коюпту. Өткөндөн кийинчи. Бүгүн урматтуу мусулман бир тууган тирүү кезиңде сыйлагын, кадыр бартагын. Амин. Аллахумма гфир лана зунубана ва каффир анна сайyiатина ва таваффана ма'ал абрар бирахматика я архамар рахим. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Allah Taala hamd sanalar пайгамбарга дүрүт ва саламдардан кийин урматтуу мусулман бир тууганым, Аллах Таала өзүнүн барлыгына билген иман келтирген бенделерге кайрылып мындай дейт. А'удhu billahi minash shaytanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. O Allah'ın bарлыгына билген иман келтирген бенделер, өзүңөр ишенип иман келтирген Алладан коркуп дайым түз чындык сөздү сүйлөгүлө. Алладан корксоңор, чындыкты сүйлөсөңөр, Аллах ишиңерди оңдойт, күнөөңөрдү кечирет. Ким Аллага жана пайгамбарга итаат кылып баш ийсе, ал эң жогорку жеңишке жетиптир. Урматтуу мусулман бир тууганым, жараткан Аллах табарак ва таала кереметтүү Куранда иннама юваффас сабируна ажрахум бигайри хисаб. Албетте сабырдуулар соогун кыяматта чексиз алат дейт. Ар бир кылынган ибадаттардын сооптору чектелип айтылган.
Misалы жақшылық қылған кезде, бір қайырымдылық қылғанды Аллах Таала кереметті Құранда бір данды жерге еккен кезде 7 баш шығарып, 7 баш 100-ден 700 данға чейін береді. Қалағанға Аллаға есе қылып береді. Жеке намаз оқығаныңызда бір соғып, жамаат менен 27-25 соғып дейді. Бірақ сабырдылығын соғын Аллах Таала иннама юваффас сабируна ажрахум биғайри хисаб, әлбетте сабырдылар соғын қияматта чексіз алышады дейді. Бұның чегін Алла ғана біледі. Рамазан айы ораза бір сабырдылық айы. Bir ғана açқалыққа, чаңқығандыққа, сусағандыққа емес. Біреудің жаман мүнөзіне, біреудің жаман мамилесіне. Ораза қармаған адам біреуіменен айтышып кетсе, өзіні өзі ескертсін, мен ораза қармаған адаммын деп. Біреуіменен айтышпасын, ақарат қылбасын. Бірақ айтайын деген мәселе, урматты мұсылман бір туғаным, сабырдылықтың соғы чексіз екен. Екіншісі, Kullu amali ibn Adam lahu illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bih. Adam balasının bardıq amaldары özü üçün illa siyamu, oruza men üçün fa innahu li wa ana ajzi bih. Oruzanın sıylığın men özüm berem, özüm bilgende berem deydi Allah. Oruzanın soğuda çeksiz. Üçüncü dağı bir çeksiz bolğan soğup Allah keremetli Kur'an'da femen afa ve aslaha fe ecruhu alallah. Kimde kim? Bireумен arazlaşıp aytışıp yürgen adamın femen afa keçirse ve aslaha aranı oңdosu fe ecruhu alallah, keçirip aranı oңdoğan adamdın soğu Allah'a tanıdık deydi. Allah Taala özü beredi deydi. Андай bola turgan bolsa urmatlı musulman bir tuğanım, sabırdı bolgula, oruza karmagıla, bir-biringlerdi keçirgile, kıyamatta jaratkan Allah Tebaraka ve Taala cennatga esepsiz kirүүsünü Allah barыңarga nasip kılsın. Aqulu qawli hada ve astaghfirullah li ve lakum. Bu sözümde aytıp özümnün kemçiligime, cemaatin kemçiligine jaratkanга жалбарып istighfar aytıp tövbe kılıp keçirim surayman. Tövbenin istighfardın kabul bola turgan kezinde jerindesiңер. Peygamberga dürüt ve salamlardan keyin süýüktүү Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün hadisinde kullu ibn adam hattaun ve hayrul hattaina tawwabun. Bardıq adam balası kata kıluşu, kata kılgandardın en katasını moyununa alıp tövbe kılgandar deydi. At-taibu minez-zembi kemen la zenbe leh. Günöden tövbe kılgan adam hiç günösü yok adam siyaktı deydi. Jaratkan Allah Taala'nın ilk Ramazan ayında urmatlı musulman bir tuğanım, oruza karmap sırtkı görünüşüңер insanday bolgon menen mamileňerde ibadatta bir perişte siyaktı bolup yaşap atabız. Jaratkan Allah Taala Allah kaalagандай çınığı orozonu karmaudu Allah nasip etsin. Bir kanat aşkazandın orozası emes, tiliviz menen, gıybat uşak kılbastan, kulak menen jaman nerseni ukbastan, közüz menen ar nerseni kara örbesten, butuğuz menen jaman jolga basbastan, kol menen biröyle kıza berbesten, çınığı ozok orozo karmaylı. İlk Ramazan ayında maşallah meçitlerimiz tolgon, cemaat, taravilerde maşallah 3 etaj meçit olgon. Balkim biz nele meçit emas, Kırgızstanda bardıq meçit uşunday. Eger bizdin jaşoobuz başka 11 ayda uşunday bolsa, öte başkaça jaşoo bolmak. İnşallah jannat eşikleri açılmak. Keliңiздер, Ramazan ayında algan sabaktardı başka aylarda da uşunday kumarga, aşkazanga kul bolboston, çınığı Kudayga kul bolup ibadat kılıudu Allah Taala nasip etsin. Allahümme salli ve sellim ala nebiyyina Muhammed. Allahümme gfir lana zunubana ve keffir lana seyyiatina ve tevaffana ma'al ebrar. Bi rahmetike ya erhamer rahimin. Ve akimus salah.